Ita, isagot mi kada iti istorya ana paulwan. Ti datdatlag atukak. Tampok itangal daw iti panakigasangga sa Timurtal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Hay, daytoy tinarigat iti nakaipulpul lasitad mi ken Nicolas. Kadayo iti syudad. Awan ti gripo pagsakduan. Dito'y ubog lang iti asidag ti waig ti pagsakduan iti inuman. Hay, ano sa ka? Bitbitan to sinakduak atimba. Hay, hay, naglukon. Ada sumursurot ato kakanyak. Na, ay, nagbatayan iti rabaw ti dapan ko. Ay, naglamiis kan tukak. Ha, naglukon. Kaslada kayat na nga ibaga na ito'y atukak. Ay, amangan no partaan ti dakis nga espiritu na ito'y. Di kagbatay ti dapan ko. Ha? Ay, di naksurot-surotan si katukak. Ay, salbag. Agawid akon. Panawa kon day tatukak. Katno kay kayat yu asidaan tinapaksiw at tukak apong. Di tiniliw mo kuma, taimpaksiw mo. Nalangsi day di atukak. Sayang, no di yun makita pa'y. Jak kaya ta makita pa'y. Agpaiso. Managsidaak iti tukak ama silawak idi iya tirad-tirad. Angem no day di atukak ti kunam. Jak kayat kulas. Kulas! Kulas! Ne, ayan nga tan ni kulas. Kinuna na nga dapapanan me. Ngam di naksamot ten inuray. Pinanawan naksamot ten. Kulas! Ayan mon! Asa mo ako las ti sapsapulam kabsa talakay? May sabakat. Ngam kaslasan abakat iti panagkita. Sino ako las ti sapsapulam? Ay, tay apok. Imbaga na nga dapapanan me. Ngam di naksamot la ikuyog. Napansamat ten. Agpadatang agsapsapul. Adamat sapsapulam. Wan, tay anak ko abalasan. Nakadandano na kun di ti rabaw. Anya ti kinunam? Kwa, sapsapulag di nagpukaw nga anak ko. Nakadandano na kun di ti lugaryo. Nga maawan latta ang masarakak. Amang gano nakita yo. Ay, saan kami asigod at aga dito iti apok? Naisarsarong kami laeng. Hanggang apaya nagpukaw ti anak mo, kabsat. Ada ka din nagsakitan tinakem na. Awan ti amok. Nakapimpintas di anak ko. Sobra ti kinasingpat na. Kat atapag nga daim mapal iti kinapintas kan kinasingpat na. Kat iso tinangitalaw kan kuana. Ne, kasi nga rod ti balasang mo Wen nga rod. Agpatulong ako makan ka. Ngam amok asaan mo matla kabailan. Makatulong aklata no kayat ko. Kasta? Wan, di mo kitkitaan ti kinalakay ko. Kabalak pa iti tumulong no kayat ko. Kat? Kayat mo nga rod di tumulong? Kayat ko Saan mo't adakas ti tumulong? Oh, agyamanak. Adamat lamayat at tumulong kanyak. Agyamanak. Apay, ada ka din nagdawatam iti tulong. Di na kayat ti tumulong. Adun. Kat, si Kapay, anak kabitinan, ti may sasaka na iti tanam. Ti mayat at tumulong. Agyaman Nakagtungak iti lubong dagiti kanto. Asaan ang nagbaliw ti kinataok akas kulas. Nasaysaya at ti kastoy alangak. Taipasimudag na ti kinanumok. Sino ka? Nagbasak-basak.
iti pagarian me. Ha? Sino ka? Siak Nicolas? Nayaw awanak, apo? May saka tagadaga. Uwan, apo? Panakitakan ka, manipod sa kaging gatangad. Tagadaga ka. Ngam ti ulom, sa bali ti makitkitak. Tagadagaak, apo. Kasla sana kamamati may sa kagagangay at tao at tagadaga. Sana basta makastrik dito ti may sa agagangay at tagadaga. Ha? Basta tagadagaak, apo. Sigurado ka? Sino ti amakin inam? Jak amo, apo. Awan amakan inak anapo utak. At dapan nakabalin na. Ngampatsyak. Saan na akabailan at tukudan ti kayat na aduktalan? May papanitikin na siya sino? Ala, sumurot ka kanyak, tao. Sa dino ti pangipanam kanyak, apo. Di ka sumanao. Basta sumurot ka kanyak. Sumurutak iti dahi ti abakat. Ngam sa anak ngagtalagkan ko na. At tuyak nga gipadamag, madaydayaw a prinsesa. Anya ti padamag mo, Buruka? Sigurado nga mapakaragsakak. Masigurado, apakaragsakam. Ibagam adakos, Buruka? At dapagdwa-dwaan, ti kinasya sino na lalaki, adimtang di ti pagarian nga inagaw tayo. Sino ti lalaki nga ibagbagang? Kulas kano tinagan na, nayaw-awan kano. Delikado no nayaw-awan. Amang ano nayaw-awan mat akararwa ti bagbagam, Buruka? Sa nakararwa, madaydayaw. Idatag mo kanya? Itamat lang, madaydayaw a prinsesa. Nimat, Buruka. Imbalikas na bailaan ngay nag-agaw, daytoy apagarian. Padnaw magkit di nga inagaw milaang daytoy apagarian, asigod nga iturayan. Daari sakto kan Reyna Placenta. Ayan nga tanda kichay. Pinaibalang ko ida. Apaman, anapapanaw mi ida diti pagarianda. Kadjay mat anak da prinsesa. Anya nga dan, tinapasamak na. No di na uma ang naglaglag to? Atayo lakit di, tinakadanunan na. Imposible pa'y mat, nga agsasarak da. Imposible. Ang makapag-reunion da. Gaputan nagsina a lugar, tinangibon lang nga kadakwada. Salbag ka, tukak. Apaya nagmasngad ka iti ulwanak. Sa kaagkukokak. Nakariing ako na din na oras. Kasla makaawat daytoy atukak. Agoray ka. Apay ngay may ka ditoy. Pinanawan kay jiwaig. Ngam sinurot na. Kokak. Salbaga talaga. Adalakit di kaya't asawan da ito'y. Saan agagangay at ukak to'y kasarsaritak. Ay, este, hanyat ibagbagakon. Ha?
Umimpig sa tiyangin di tarwar. Adangatan Nicolas. Pimig sa tiyangin. Amangan mo ang bagyo. Ay, riingag ti bagat. Pinagdagos ko dito. Ay, Kakabuboy, adan sama ko may abagyo. nakariing ka matgaya man. Kukak! Kukak! Ha? Limag to tito kak. Mapan itayan ti bisita. Ay, kabsat! Amangan numabutang ka di tatukak. Bugawam lang, Kung natin nauyong a prinsesa, ngagsibog ka dagiti masetas dito'y hardin ti trabaho. Ngam saan ngagsibog, masapul ang makapanawa kun dito'y. Ammo kun tinapasamak, iso nga amukmutan ti aramidak, tapno matulungak, kan maispal ko dagiti rumbang nga agindag iti dahito'y apagarian. Sika Nicolas, Isu dahito yan ti prinsipe. Wan, apo amaday dayaw. Siak Nicolas, apara aywan ka dagito'y masetas. Sanan. Amok asaan mo ang magustuhan ti kayat tinauyong ang prinsesa at trabaho. Kaya't kumat. Ala, uwan, kulas. Ngam amok akayat mo ti agsubli iti naggapon. Tulungan ka. Ngam sakbay na. Anda ibilin ko kan ka. Anya day ta apo. Sa pulam ni Prinsesa Salome. Kastamat dagiti dadakkel na nga ari ken rena. Ha? Di ka nagdadal iti kanita kulas. Agsubli kan iti naggapon. Amok akabaalam ti ibilin kong aramidam. Sa pulam ti ari ken rena agraman ti prinsesa. Ket isublim ida dito'y apagarian. Aramidam dayta para kanyak. Adamang sursurot kanyak. Amangan no sa anak ang makarwar dito'y pagarian dagiti inkanto. Nujak agalisto. Saan ka makalibas, Kulas? Niburo ka. Ultimo remedyo. Aramate kunti pan nakabalin ko. Alipugpog! Di pagarupan da dya, Kulas. Kat saan ko masurutan dito'y rabaw ti daga? Ha? Tito kak! Isuday tantay rin ang gasa ka, prinsesa. Nagsaya atin na gundaway. Pagay ayamak mananday ta, prinsesa. Kunak tumata si ka. Si ka, tay rin ang gasa ka, prinsesa. Ha? Kaya kilata nagangin ni tinapigsa. Alipugpog! Ay! Inakop na kong di alipugpog! Saan ka makarwar dita? No di mo isubli ti sigod alang ati prinsesa. Anyat mapaspasamang apayatahan ang kabakan ito'y. Nakapupok kay ti bilag ti angin. Rukatan nak! Ano ba kore ka? Sino ka? Ayan, Nicolas! Saan ka na makarukat dita? Aging ka di mo isubli ti sigod alang ati prinsesa. Adda dito yun ti prinsesa pinagbalin mo ato kak. Ay kasanungan mo. Aday tato ka katiso tinagpo ka wa, prinsesa. Di ka nagsaludsod pay. Aramida mo ti bagbagak. Sakbay nga iwaswas na kati alipugpog. Nga itinag ijay taaw. Ay, saan? Saan? Saan mga sino ka man? Si Kanti mga rami diti. Ibang magang. Aniya? Manglok-loko ka kadi. Ay, saan? Saan? Isublim iti sigot alang ati prinsesa. Tano saan? Ibalang na kanti alipugpog iti taaw. Nga sino ka man? Alam na itatukak. Katuwang ti sungo na. Anya? Awanan ti bilang. Ilunod ko. Ang mga isubliti kasi sigod dinalpas ko na rin ang gasan.
So sikat ti makaisombre ti sego na lang aday tato ka. Koka! Koka! Sikato kak. Numawatam ti baga. Sungbatan na. Agsasao ka di itipod no day taaburo ka. Prinsipe Agilus, ito nga ang kanakot pag naasim. Sige. Ngam no palso ti ibagbaga ni buro ka. Dakdakas pa'y ti mapasamakan ko na. Ang kanakot, Prinsipe Agilus. Marikatan na ko na yan. Higit ka sa sagot, kas may sakto ka. Adeta. Nagkan-kan. Ha? May saka na prinsesa? Agyaman na, Prinsipe Agilos. Katangay nagsubli akon iti sigod alanga. Tulungan na. Sapulin ta kumati ama kan ina. Natungpalan ti kayat mo. Rukatan ako dito. Lakamom ti katukad ti dusam. Gapo iti inaramid mo. Makamon ti alipugpugken ka. Dayjayan ni Buruka. Kanibusanan na. Anak ko ang prinsesa Salome. Agyaman na, kanasarakan dakan. Utang ko kada apong bubod kan kulas inak arena. Hawan, utang tayo kadakwa dati pa nakaispal tayo. Itulod kan iti pagaryan nyo. Natali na itan. Gaputan na isurot dagiti kabusoryo. Iti pan nakadusa ni Buruka. Anya ti kayat mo asawan, Prinsipe Agilus. Naipanaw damatan iti pagaryan nyo. Awanan ti kabusoryo ijay. Gaputan na tiliwan dagiti nang paksat kada kayo. Agur-urayan iti trono ti asawa yung ari. Oh, agyaman kami. Saan mi ang mabaybayadan da ito'y? Bigbigan mi nga utang nga naimbagan akam. Aking katong palbiag mi. Karbangan mi ti tumulong. Ala, itulod kayon. Aging ga iti ruangan ti pagaryan nyo. Ditan gagayem, tinagdibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti mat direksyon, Kirby Riliera. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong